Reka twongere tubasuhuze nshuti bakunzi baruka Ipa News, twizere ko mumeze neza cyane aho muherereye ariho hose. Tubahaye aya masaha n'amakuru akomeye cyane rero tugiye kugenda tubagezaho, by'umwihariko tugiye kwibanda ku mirwano ikomeje kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. N'umutwe witwara gisirikare urwanya ubutegetsi bwa leta ya Kinshasa M23 ndetse n'igisirikare cya leta FARDC bakomeje guhangana, by'umwihariko hano muri Uvira mu bice bigiye bitandukanye. Turaje byose tugende tubibagezaho neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Droni ziri guturuka mu gihugu cy'u Burundi zikomeje gukora ahababaza inyeshyamba za M23, by'umwihariko muri axe zibarizwa hano hafi n'umujyi wa Uvira. N'amakuru menshi cyane ugiye kugenda awumva. Ubufatanya cyangwa se ubufatanya bikorwa mu bya gisirikare nanone FARDC yongeye kugirana na Ramaphosa cyangwa se gisirikare cya Kongo cyongeye kugirana imishyikirano ikomeye cyane n'igisirikare cya South Africa. Tugiye kugenda tubirebera hamwe maze kumenya amakuru avuga ko hari ibindi bikoresho karundura bimaze nanone kandi kugera hano muri Uvira. Birumvikana ko na amakuru menshi cyane tugiye kugenda tubagezaho. Ikintu nabasaba ni kimwe gusa, ni ukunkandira kuri subscribe, hanyuma tugakomeza kugenda tubana neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako, umunsi ku munsi mu biganiro n'amakuru mashyashya agezweho, ukazajya ugenda ubyumva neza cyane. Wahageze rero ni hano ni kuri Ruhuka Impa News, ahangaho nyine ni uzajya ubasha gukura amakuru n'ibiganiro bikomeye cyane, by'umwihariko ku bijyanye n'urugamba rubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uzajya ugenda ubyumva neza cyane gatanu kuri kagenzi ikako. Nitwa Pacific cyangwa unyite Ruhuka, byose rero ugiye kugenda ubyumva. Dukomeze tubane neza cyane gatanu kuri kagenzi kako muri aya makuru akomeye cyane. Hanyuma rero ndagira ngo munyemerere twinjire muri ubu buryo bw'amakuru n'ubundi atangaje, amakuru y'imirwano by'umwihariko ikomeye cyane ikomeje kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zihura n'uruva gusenya mu bitero karundura biba byagizwemo uruhare n'ingabo z'u Burundi, dore ko nk'uyu munsi tariki ya 30 z'uku kwezi kwa munani hongeye kubaho ibitero karundura byongeye kwibasira inyeshyamba za M23, by'umwihariko mu duce tugiye kugenda tugarukaho. Izi droni zo mu bwoko bwa kamikaze bivuga yuko zaturutse hara mu gihugu cy'u Burundi. Ni indege cyangwa se ni indege zitagira abapilote. Izi harimo zino zo mu bwoko bwa Shashkane, hakabamo na zino zo mu bwoko bwa kamikaze. Yuko toroshye habe n'akara gatoya, by'umwihariko hano mu rugamba ibintu biba byakomeje kugenda bigira gute bihindura isura. Uyu munsi mu masaha mu gitondo byatangiye ari ibitero byari byoroheje, kuko byari ibitero byo ku butaka, aho igisirikare cy'u Burundi cyifatanyije na FARDC ndetse na Wazalendo bakagaba ibitero bikomeye cyane ku nyeshyamba za M23. Ariko ibi bitero babagabyeho byazamutse batana babigaba muri za Kaziba, dore ko amwe mu makuru mfite nuko zino nyeshyamba za M23 zamaze no kurenga isatre ya Kaziba, dore yuko rero bagabweho ibyo bitero mu rwego rwo kugira ngo hashakishwe inzira ndetse n'uburyo bwatuma binjira neza hariya mu baturage mu bwoko bw'abanyamurenge. Ariko bikaba byari byagize gute byabangiye. Amakuru atugeraho avuga ko ibi bitero byabayeho byari bitero byari byagizwemo uruhare cyane n'abamerceneri ndetse n'aba Wazalendo bamaze iminsi nabo babarizwa muri axe izi nyeshyamba za M23 ziherereyemo, dore yuko ngo basigaye biripotinga ngo bakagenda nk'abatasi ngaho kugira ngo bagende bifatanye n'inyeshyamba za M23. Ngi rero ikaba ari politike nshyashya iri gukoreshwa na leta Kinshasa yo kwinjirira M23 ngo bamenye se iri gutekereza iki cyangwa se bari gupanga iki cyangwa n'iki kigezweho. Hagati aho ngaho rero murabyumva neza cyane ko ni ibintu biba bisa nkaho byahinduye isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Zinyeshyamba
M23. Iyi ntambara rero bisa nkaho bari bamaze kuba batangiza iyi ntambara, ikaba itabahiriye cyangwa se ngo ibagendekere nk'uko bari babishatse, kuko bashakaga kwimura ndetse no kwirukana inyeshyamba za M23, ariko ntibyigeze bigira gute bibakundira. Bahise bazamura drone rero zaturutse mu gihugu cy'u Burundi nko ku saa 4, dore ko amwe mu makuru mfite avuga ko zanahereye mu gitondo cyane, ku buryo kinga saa 12 ya mbere yari yatangiye kurasa. Ariko izi drone zazamutse zikaba zazanywe n'inyeshyamba za M23, zimwe zaturutse mu bice bigiye bitandukanye. Ingabo za M23 ziramanuka zisa nezegera hepfo, hanyuma abandi basirikare ba FARDC nabo bari bazamutse baturutse Uvira bacakiraniramo hagati, hanyuma drone z'u Burundi zituruka mu gihugu cy'u Burundi. Drone ziraza zitangira kurasa kuri M23 yo yariri ruguru, hanyuma ingabo z'u Burundi zari hepfo, hanyuma ingabo z'u Burundi zirangije zitazisubira inyuma zisa n'izihunga, ariko igisirikare cya M23 cyo nacyo gihagararira aho ngaho, batangira guhangana na drone mu kirere. Bivuze ngo rero izi drone zarashe kuri M23 bisa nkaho zari zateguwe, zari zinazi neza cyane aho zigomba kugira gute kuza kurasa. Ibi bitero kandi bivugwa yuko ari bitero byari bimaze iminsi bipangwa ndetse byanashyizwe mu bikorwa n'iki gisirikare cy'u Burundi, dore ko aricyo gikomeje kugenda kigaragaza imbaraga mu bijyanye no kugira gute no guhashya inyeshyamba za M23. Nababwira yuko rero hagati aho inyeshyamba za M23 ntago ibintu navuga ko biboroheye, ahubwo bisa nkaho ari ibintu bakeneye nanone kubihereza umwanya, bagatangira kwigatere nanone neza nkuko byari bisanzwe, bagatangira kurwana nkuko bari basanze bagira gute barwana. Izi drone kandi si ubwa mbere zikoreshejwe, kuko no mu mpera z'iki cyumweru gishije kigiye gushira nko ku itariki 24 gutyo 24 harongeye habaho ikindi gitero cya drone zagabwe kuri M23, ariko izo drone ziza gusubirayo n'ubundi ntacyo zirashe. Gusa kuri iyi shuro noneho amwe mu makuru ndi kugenda nakira ngo nuko barashe mu basirikare benshi ba M23. Of course birumvikana ko hashobora ko harimo ababikomerekeyemo cyangwa se ababigendeyemo nyine bakaba bahitanwa n'icyo gitero n'ubundi cyabayeho kuri uyu munsi. Ndababwiza ukuri rero ko ibintu bikomeje kugenda bigira gute bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ibi ngibi nkavuga yuko jewe ko ibintu bitoroshye na gatoya. So hanyuma andi makuru nanone tuyihuse cyane, dore ko turi kwihuta ni update z'iminota mike cyane tugiye gukubita tubangura kugira ngo musobanukirwe neza cyane gatanu kuri kagenzi kako. Amwe mu makuru ari kugenda angeraho by'umwariko ajyanye n'ibitero byabayeho kuri no munsi nanone ni inyeshyamba za M23 zongeye gutungura igisana coalition neza angaha muri Rugezi, ni mu bice byo mu Minembwe by'umwariko wabarizwa abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge. Amwe makuru mbashije kwakurura avuga yuko aba baturage bari bongeye bagabwaho ibitero na za Maimai zino ziyobowe n'umugabo yunguyu ubarizwa bita Ngoma Nzito, ubarizwa hari muri zira axe ndetse no bita Foka Mike. Anga rero bikaba byari bitero byari byateguwe, byari bigiye kugabwa kuri bari abasivili cyangwa se ku baturage mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko ibi bitero bikaba bifashe ubusa kubera ko inyeshyamba za M23 cyangwa se ngintare za Sarambwe zahise zizamuka ku bwinshi zigera gute zijya kutangira guhangana nabo barwanyi n'undi bari bageze gute, bari bagerageje gutungura bano basore batwirwaneho ngo barebe niba bashobora kubakura muri axe zimwe na zimwe n'ubundi babarizwamo. Kuri ubu rero amakuru ari kungeraho avuga yuko bano barwanyi ba M23 babashije guhashya coalition n'undi yari turutse hariya mu bice bya za Rugezi ndetse na za Rurambo. Angaha za ni axe zisa naho zisatiriye neza hano muri territoire n'undi ya Fizi, niho baturutse hafi no kwishyamba rya Kabasha, yego niho. Anga rero hakaba hazamutsemo abarwanyi ba Maimai Kifafa ndetse na Maimai bano babirozi bishambuke. Abanga rero bakari bagerageje kugaba ibitero bikomeye cyane kuri no mutwe nyeshyamba wa M23 ndetse no gushaka kwivugana abaturage mu bwoko bw'abanyamurenge. Nyuma giye kirekire cyane bahigirwa kwicwa, ariko ntibyabakundira. Kuri shuro rero Wazalendo zikaba zari zagize gute, zagerageje uburyo ngo barebe niba bishoboka yuko bagira gute bakica aba baturage mu bwoko bw'abanyamurenge, ariko biza kubabera ibibazo bikomeye cyane. Hagati aho ngira ngo ni ibintu byumvikana yuko biba byakomeje kugenda bigira gute bihindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi.
cyo mbasaba ni kimwe gusa ni ukunkandira kuri subscribe kugira ngo mutazajya mucikwa n'amakuru n'ibiganiro tuzajya tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Hanyuma andi makuru ari kugenda avugwa n'amakuru yihutiwe, turi muri breaking news. Amakuru avuga ko nanone hano ahangaha hafi n'umujyi wa Bukavu ahantu bita Nyangezi, angaha nyaboneka haravugwa uruntu rw'amasasu ageze kuri 3 aturikiye neza hara muri centre ya Nyangezi. Angaha ni hafi n'umujyi wa Bukavu mu birometero bike cyane n'ubundi uturutse Bukavu winjira Nyangezi cyangwa uturutse Nyangezi winjira Bukavu. Angaha rero amakuru angezeho aravuga ko hari ibiturika bigeze muri 2 bituritse, ariko bigasa nkaho ari intwaro yarikoreshejwe irasa. Gusa kugeza amagingo ahangaha sindamenya ngo yarirashe nde cyangwa se harashwe abahe. Ibyo ngibyo nibyo nkiri kugenda nkurikirana, gusa byumvikanye ngo guturika kw'amasasu ngo ageze nko kuri 3 aturitse, ariko kugeza amagingo ahangaha ntiharamenyekana icyo yaba yangirije cyangwa se n'uwa yarashe. Ibi rero bikaba bikomeje kugenda bikurikiranirwa mu maguru mashyashya n'inyeshyamba za mu 23. Hanyuma andi makuru ari kugenda angeraho by'umwariko ajyanye n'urugamba nuko muri axe n'umundi za hano muri Sakatana naho haracyavuga uruntu kuko uyu munsi haramukiyemo amasuku mu gihe mu mujyi wa Goma habera gasarongo. Ahangaha naho habera gasarongo cyangwa se umuganda cyangwa se umukwabu wo guhiga Wazalendo, FDLR ndetse n'indi mitwe yitwara gisirikare n'ubundi yari yagabye ibitero bigiye bitandukanye ku nyeshyamba za 23, ariko ntago byigeze bibakundira ngo babe bafatisha benshi. Ariko igihari nuko n'ubundi uko byagenda uko ariko kose bishobora kuza kugira gute kuza kugenda neza cyane 5 kuri kagenzi ikako. Hanyuma andi makuru akomeye cyane by'umwariko nanone ajyanye n'uru rugamba rukomeje kugenda rubera no mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho rero inyeshyamba za 23 zimaze iminsi zikorera akazi gakomeye cyane. Ahangaha rero nta handi ni muri teritwari ya Walikare. Teritwari ya Walikare imwe muri teritwari zikomeje kugenda zivugisha benshi, imwe muri teritwari ikomeje kugenda ihangayikisha leta Kinshasa. Aho ngaho nkaho ubungubu tuvugana baba bavuga yuko ngo izi nyeshyamba za M23 zidakwiriye kwigarurira iyi teritwari, ngo ahubwo hakwiye kurebwa icyakorwa hakaba hagira gute hakurwamo ziranyeshyamba ndetse na axe bagiye bafata muri teritwari bakaba bazivamo, ngo byanakunda bakanyaruka bakabasanga Goma, Masisi, Rucuro ndetse n'andi agiye atandukanye bagiye bigarurira, bakarinda bayinjira muri za Minova bagakomeza bigira muri za Karehe bakagenda na za Bukavu, ngo bagakuramo M23. Ntumbaze ngo iravamo gute, ubwo gusa ni ibikorwa bigiye gukorwa n'igisirikare cya leta FARDC. Birumvikana rero ibintu byakomeje kugenda bigira gute bindura isura mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, aho rero zino nyeshyamba za 23 zakomeje kugenda zigira gute zihindura isura nyaboneka, zigaragaza yuko runo rugamba nta mikino habe na mikeya irumo cyangwa se ikibarizwamo. Ngira ngo rero birumvikana neza cyane 5 kuri kagenzi kako. Ndagira ngo munyemerere twihute cyane twigire no mu yandi makuru akomeye cyane by'umwariko nanone ajyanye n'uru rugamba ruri kubera hano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ndagira ngo aya makuru yacu tuyinjirire muri Masisi tubanze tubabwire ko yitwa Mutongo nanone hongeye kubera indi komba cyangwa se hongeye kubera iyindi bato n'umurwano bayeho mu kanya ubaho ng'iminota 23 gusa. Aniyo makuru nakiriye bivugwa yuko rero inyeshyamba za 23 zari zigabweho igitero, ariko zirwanaho mu mwanya muto nko guhumbya babasha guhagarika n'ubundi bitero karundura byari bigize gute byari bibagabweho. Hanyuma rero ibundi ibintu biza kuba bigenda neza cyane 5 kuri kagenzi kako. Ngira ngo rero birumvikana uko urugamba rukomeje kugenda rugenda byose uri kugenda ubyumva neza cyane 5 Hanyuma andi makuru nanone akomeye cyane by'umwariko nanone ajyanye n'urugamba ruri kubera no mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nanone ni inyeshyamba za M23 bisa nkaho zafashe ibintu bimwe zikabikura ku rwego rumwe zikabishyira ku rundi rwego, kubera yuko ibitero bibayeho noneho ni ibitero bikomeye cyane. Navuga ko ari ibitero bitoroshye abe na gatoya, ntago ari ibitero byoroshye nyaboneka, ni ibitero bitumye n'ubundi igisirikare cya leta FDNB n'ubundi gifatanyije n'icya Kongo FARDC ndetse na Wazalendo barongeye bagwa mu kandi gasho. Ahangaha ni hehe rero?
aho ngiye kugenda nkubwira neza neza ahangaha bakaba baguye mu mutego ukomeye cyane n'ubundi w'ibitero bari bagerageje kugaba kuri M23 ariko bakisanga muri ambush. Ahangaha rero ni muri territoire n'ubundi ni no territoire isatiriye umujyi wa Uvira, ni territoire ya Warungu. Iyi territoire kuri ubu ngubu ibarizwamo abasirikare benshi b'inyeshyamba za M23. Ni breaking news ingezeho none ahangaha Mutaramu ndabona yanditse avuga ati rwose none ahangaha baguye muri ambush ikomeye cyane. Ngayo nguko rero cyo ni igisirikare cy'u Burundi gifatanyije n'icya Kongo ngo bari bagerageje kuzamuka no muri Warungu basa naberekeza ara mu bice by'Imurenge ariko bakaba bahuye n'uruva gusenya none ahangaha mu kanya gato gatambutse. Ngira ngo rero ibyo ni ibintu byumvikana neza cyane gatandukanye nzikako. Hanyuma abandi barozi mu mujyi wa Baraka bongeye kandi nanone bongeye gukora amabara, dore nanone kabisa bongeye bagira batya ati turoge M23 ntizagera ahangaha. Batangije nanone operation z'amarozi, ntumbaze ngo biraza kuba bigenda bite. Ese ubu buryo nibwo bwiza leta Kinshasa yabonye bwo gukoresha abarozi by'umwariko biganjemo abanyabaraka, ndabona aribo benshi baba bagize baroga, dore ko bagiye banatumiza abandi mu mahanga ngo bakunde baroge M23 ariko bikabangira neza ntibibakundire. So byose rero muraza kubyumva mu yandi makuru turi buze kubagezaho mu masaha y'umugoroba. Nitwa Pacifique iniruka Impa News, dusubire mu kandi kanya. Bye bye.